Zdravo, kako si? Ovo su prve reči koje je Paul Lewis naučio kada iz Bostona stigao u Inđiju. Veoma brzo je zavoleo grad i ljude, ali i upoznao lokalne devojke i proširio fond reči. Timiš lepe oči, or, something like that, like your eyes, or this is, I don't know if this is allowed on TV, but timiš dobro dupe, something like that. Ipak Paul je u Inđiju došao prvenstveno zbog fudbala, kako bi preneo svoje znanje o sportu koji u Sjedinjenim Državama ima dugu tradiciju, ali da bi održao kondiciju i stekao više iskustva. Na završetku prošle sezone američkog fudbala u Srbiji njegovi Indijanci nisu uspeli da se plasiraju u prvu Superligu i zato je došao ponovo. Nismo uspeli da uđemo u prvu ligu i to je jedan od najvažnijih razloga zbog kojih sam opet ovde. Ne volim ništa da ostavljam nedovršeno, a ostaje osjećaj da prošle godine nisam uspeo sve da završim, pa sam morao da se vratim. Ovo je naš teren, Bronx Field, mi ovde treniramo od 2006. Priča o američkom fudbalu u Inđiji počela je pre 7 godina, kada je grupa zaljubljenika osnovala klub. U početku su igrali bez opreme, a danas imaju 3 igrača iz inostranstva, opremu, teren i redovnu publiku. I prvi su u drugoj ligi Jug. Imamo velike ambicije da pređemo u konačno tu Superligu, gde nam je izmicala poslednje 2-3 godine. Bili smo uvijek pri vrhu, ali nam je falila jedna utakmica, par poena, ali mislim da ove godine smo na pravom putu i da je ovo naša godina i dobitna godina. Interesovanje za američki fudbal u Srbiji je sve veće, sa 27 aktivnih klubova, Superligom i 2 grupe druge lige. Dominantni u zemlji su Beogradski Vukovi i Wild Boars iz Kragujevca, koji su zajedno osvojili sve domaće trofeje od početka lige 2004. kao i 5 titula u regionalnoj ligi. Sve više mladih sportista koji žele da im se pridruže. Imali smo prošle godine neke uspehe reprezentativnom nivou, sve je to doprinelo i dalje doprinosi mnogo većem interesovanju kako samih momaka da treniraju, sve više i devojčica, tako i medija da to proprate, gradova da to podrže. Zanimljivo je da je američki fudbal kao ekipni sport na konkretnom primjeru pokazao i suštinu decentralizacije. U Srbiji postoji 27 klubova u kojima se igra američki fudbal, a zanimljivo je da se samo 2 od njih nalaze u Beogradu. Svi ostali su raspoređeni širom Srbije, od Niša preko Kragujevca i Kraljeva do Pančeva, Sremske Mitrovice ili Subotice. Za 11 godina koliko se američki fudbal igra u Srbiji, on je postao 3. najpopularniji sport u ovoj zemlji, odmah iza fudbala i košarke. Zanimljivo je da je po popularnosti ostavio iza sebe i daleko trofejnije sportove kao što su rukomet, odbojka ili vaterpolo. Za vesti televizije B92 iz Inđije, Nikola Radešić.